Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula o ikanne go fedisa go sa tsepameng ga sepolotiki le dikgogakgogano kwa mmasepaleng mogolo wa Mangaung. Kgotla ya Mangaung e lebanwe ke ANC e aroganeng ebile e amile thata matlole a mmasepala le go kgoreletsa thebolelo ya ditirelo. Gape go sa tsepameng ga kgotla go itshupile mo ntweng ya gore tota motsamaisi wa mmasepala wa nnete ke mang. Lephata la nakwana la ANC kwa profenseng ya Free State le rometse maina a le mararo go batlhankela ba bosetshaba ba Lekoko go tlhopha meyara yo mošwa. The Troika issues, we need to attend to that. On the 4th in the evening, we are meeting with the IPC. And part of the issues we are going to deal with in Mangaung is that anarchy, where ANC members are doing as they wish. They must be told, whoever they are, wherever they are, that that holiday is over. There will be no ANC member in this country going forward who will be allowed in our name to work with the opposition without the mandate of the organization. That is anarchy, the highest state of disorder. The center must hold. Le fa go sena tsepamo e bile go na le tlhakatlhakano kwa mmasepaleng, ANC kgonne go rarabolola dikaelo tsa tshireletso kwa stadiumong sa Dr Petrus Molemola. Mmasepala o buisane le ANC ka ga mathata a mafaratlhatlha le tshireletso ya stadiumo. Our people will be there, so we can't take our people to a place that is not safe. So all those issues that are flagged, we obviously opened a discussion with the municipality. We can safely report now that Dr Molemela is our destination. Baagi ba Mangaung le Free State ba tlile go ungwelwa thata mo ntlheng ya ikonomi go tswa go moletlo wa Lekoko itsegeng jaaka January 8 statement. Le fa go le jalo, merero e ka ga thebolelo ya ditirelo le tsamaiso e siameng ya mmasepala mogolo ke tlhoba boroko.